15. juli 2016. Pokušaj državnog udara u Turskoj. Naoružani teroristi su krenuli na vlastiti narod. Ne birajući sredstva da ostvare svoj dugogodišnji cilj. Rušenje državnog poretka i svrgavanje vlasti koju su izabrali građani. Te noći je ubijena 251 osoba, a ranjeno 2734. Znate li kako je vođa terorističke organizacije FETO, Fethullah Gulen, osmislio plan za sticanje moći pokušajem neuspjelog državnog udara 15. jula 2016. godine? Gülen devleti ele geçirme peşindedir. Devleti ele geçirerek halifeliğini ilan etmek. Dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınıza kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Iako je te noći svijet vidio pravo lice FETO-a, da bismo razumjeli načine djelovanja i formiranje paralelnih struktura ove terorističke organizacije, moramo ući dublje u materiju. Vođa terorista Fethullah Gulen najprije je osnovao organizaciju koju je nazvao Hizmet, odnosno servis koji se proširio diljem svijeta. Turske vlasti su, nakon neuspjelog državnog udara, ovu organizaciju proglasile terorističkom FETO. Njen religiozni prizvuk osigurao mu je snažne i odane sljedbenike, što mu je omogućilo da krene prema realizaciji plana koji je otkriven 2016. godine. Kako bi izveo svoje planove, morao je imati ljude, a da bismo shvatili otkud mu ljudi, moramo se vratiti u 70. godine prošloga stoljeća. Sve je počelo 1976. kada je Fethullah Gulen otvorio prvi studentski dom. Srednjoškolci koji su željeli nastaviti školovanje na fakultetu morali su pohađati prijemni ispit. Prije polaganja ispita pohađali su pripremni kurs u edukativnim organizacijama pod kontrolom FETO-a. Takve kurseve strukture FETO-a su održavale u svojim organizacijama u kojima su se odvijele pripreme za prijemni ispit za studije. Za pohađanje ovog kursa učenici su trebali izdvajati financijska sredstva, morali su ga dakle platiti. Ovo je terorističkoj organizaciji donosilo veliku financijsku korist. FETO je stvorio svoje paralelne ćelije slanjem pitanja s prijemnog ispita onim studentima koje je smatrao korisnim za svoje redove, a koji će kasnije postati članovi terorističke organizacije. Ovo je bio samo jedan od načina na koji je FETO regrutovao članove i izgradio organizacijsku piramidu. Studenti koje je on odabrao prethodno su pohađali kurseve uz pomoć struktura terorističke organizacije, polagali su ispite, a potom se zapošljavali u državnim institucijama i organizacijama, te tako postajali dio paralelnih struktura FETO-a. Mnogim članovima, posebno onim koji su se infiltrirali u institucije, rečeno je da napuste vjerske obaveze kako bi se izbjeglo otkrivanje identiteta, odnosno činjenice da su dio organizacije. Bunların namaz kılması yasak. 2. İçki içmesi serbest. 3. Hiçbir açık vermemeleri için diğer subaylar ne yapıyorlarsa aynısını yapmak zorundalar. Nakon što su regruti bili pozicionirani, od njih je zatraženo da vrate organizaciji, doniranjem 10 do 20% svojih plata. Ovo nije bilo ograničeno samo na članove u Turskoj. U članku koji je objavio Washington Post, svjedokinja kaže da je njen muž, Turčin, bio uključen u Gulenov pokret i da su turski učitelji u školi u Ohaju morali predati 40% svojih plata u tajni fond koji koristi pokret. Za razliku od djelovanja na području Turske, FETO je u inostranstvu aktivan na drugačiji način. Aktivnosti sprovodi preko privatnih škola. Ova teroristička organizacija iskoristila je poziciju države na međunarodnom polju kao i povjerenje i prijateljstvo Turske za etabliranje koledža u inostranstvu. U ovim privatnim srednjim školama najčešće uče djeca bogatih ljudi, biznismena, ali i političara, birokrata i javnih ličnosti preko kojih FETO jača svoje prisustvo i utjecaj u inostranstvu. Upravo iz tih razloga turski zvaničnici upozoravaju da je FETO prijetnja ne samo za Tursku, već za svaku zemlju u kojoj je prisutna i ostvaruje svoje aktivnosti.
Godinama broj Gulenovih škola širom svijeta je porastao na više od 1000. Škole su se nalazile u Evropi, Aziji, Africi, Okeaniji te Južnoj i Sjevernoj Americi. Jedan čovjek je kontrolisao sve. Fethullah Gulen, koji od 1999. godine živi u Pensilvaniji. U SAD-u postoji više od 100 Gulenovih obrazovnih ustanova. Pohađa ih veliki broj učenika. Brojne ustanove se dovode u vezu s kriminalnim aktivnostima. Američki mediji su u više navrata ukazivali da se iz budžeta SAD-a na godišnjem nivou na ime upravljanja obrazovnim ustanovama organizaciji FETO izdvoje znatna novčana sredstva. FBI od 2013. godine vodi niz istraga o neregularnostima, korupciji, namještenim tenderima i falsificiranju dokumenata u ovim školama. Turske vlasti upozoravaju i na ustanove povezane s FETO-om, čije su strukture zastupljene na Balkanu. FETO je otvorio brojne škole, internate i takozvane kuće za odgoj u Bosni i Hercegovini, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Srbiji. Nakon pokušaja državnog udara 15 obrazovnih ustanova Bosna Sema u Bosni i Hercegovini, za koje turske vlasti upozoravaju da imaju veze s Gulenom, a među koje spada i Međunarodni univerzitet Burč, pokušavaju izbrisati svaki trag povezanosti s FETO-om. Navodno su promijenile vlasnike i postale američke obrazovne institucije pod nazivom Global Education. To je trajalo samo 1 godinu. Umjesto američkih, na ovim su se ustanovama od 2018. godine počele vihoriti britanske zastave. Tada ih je preuzeo Richmond Park. Kako bi sakrili povezanost s Gulenom, određeni broj uposlenika, među kojima su i direktori ovih institucija, također je zamijenjen. Zanimljivo je da je biblioteka Univerziteta Burč imala 142 dijela Gulena i o Gulenu. Nakon što je jedan lokalni medij ovu vijest objavio, sva su dijela uklonjena. Turske vlasti upozoravaju da se pored Bosne i Hercegovine institucije koje se dovode u vezu s Gulenom nalaze i u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Srbiji. Škola u Srbiji, za koju turske vlasti smatraju da je povezana s FETO-om, zatvorena je, baš kao i studentski dom u Rumuniji. Sud na Kosovu je kaznio koledž koji je povezan sa FETO-om zbog kršenja privatnosti postavljanjem kamera u kancelarije, učionice i toalete. FETO ima svoje prste i u turizmu, trgovini i medijima, pokušavajući se predstaviti u najboljem svjetlu i s najboljim namjerama. Osim toga, na ovim prostorima FETO je nastavio pokazivati svoje interesovanje i za prisustvo u javnim institucijama. FETO je teroristička organizacija, po mom dubokom uvjerenju, jer kako drugačije kvalificirati nekoga ko pokušava da ubije demokratski izabranog predsjednika ili ko baca bombe na demokratski izabran parlament. To je teroristička organizacija i to su teroristi i treba da povuku sve one konsekvence koje teroristi povlače. Škole za koje turske vlasti ističu da su povezane s terorističkom organizacijom FETO, prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, duguju velike iznose državi. Zaključno s krajem 2021. godine iznosi čak 1.320.000 maraka. Kako se sve više svjetla bacalo na Gulenovu paralelnu državu, i Gulen i njegova organizacija izgubili su znatan kredibilitet i legitimitet u turskoj, ali i svjetskoj javnosti. Predsjednik Erdogan je još 2014. najavio da će Gulenovi studentski centri biti zatvoreni u cijeloj zemlji, što je bio veliki udarac za organizaciju. Nakon pokušaja državnog udara koji je osujećen i spriječen tako što je narod Turske na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana izašao na ulice i trgove i branio demokratiju i domovinu od pučista, predsjednik Turske izdao je dekret o zatvaranju 2341 institucije, među kojima su škole, dobrotvorne organizacije, sindikati i medicinski centri povezani s Gulenom. Najmanje 19 zemalja je ovu organizaciju počelo gledati kao terorističku prijetnju i počele su zatvarati njegove škole. Organizacija je izgubila približno 75% svojih škola širom svijeta. U periodu od 2016. do 2021. godine privedeno je na stotine hiljada osoba povezanih sa Gulenom, od kojih je veliki broj uhapšen. Turske vlasti su podnijele zahtjeve SAD-u za njegovo izručenje, međutim Fethullah Gulen se još uvijek nalazi u SAD-u.